komando bo mu bigogwe hariya bo muri sofu kwa Rigani itanga 300 hano hari abakomando b'ibikoko ariko bibisi bata ya gatatu yatanze 200 hanyuma Rwanda Aviation Unity yo bita AAU itanga 70 hano hari indege bakaba 700 indege za gisirikare zitwarwa n'abanyarwanda uretse gatoya yitwa Formed Police Unity itanga 25 hanyuma diaspora abasanzwe bakora muri UN n'izindi projet aba engineer batandukanye biki bose benshi batanga 305 bateranye bose batanze 700 kandi n'itike zaguzwe ntabyo kuvuga ngo ni invitation ngo urabona baraziguriye 700 bazaba bicaye hamwe bambaye umwambaro w'ikipe y'igihugu bose jezi barazifite amabendera barafite za vuvuzera barazifite iyi diaspora hano mu byukuri muri Sudan y'Epfo Juba nimwe muri diaspora isobanutse hanyuma namaze no kumenya ko ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda na Sudan y'Epfo yitwa Colonel retired Joseph Rutabana nawe ashobora kuhagera ku munsi w'ejo akaza gushyigikira ikipe y'igihugu navuga rero ko ibintu byose mu byukuri bijyanye no gutegura uyu mukino bisobanutse biri ku murongo nta kibazo. Akse ikipe y'igihugu ya Sudan y'Epfo yasezereye Kenya abantu baratungurwa cyane ni ikipe y'igihugu imeze ite amakuru mukuru rameze ate ese abanyasudani y'Epfo bakunda ikipe yabo barayishyigikira cyane iyo habera imikino biba bimeze bite donc amakuru wagiye ukura ku ikipe ya Sudan y'Epfo? Urakoze cyane Claude mbereye kuri icyo ngicyo wibaza avuga abanyasudani bakunda ikipe yabo barayishyigikira ubwo mu kanya gato cyane nkubwira ku mukino wabahuje na Kenya bagatsinda Kenya ibitego 2-0 mu bintu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Sudani yabanenze perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano muri Sudani yitwa Augustino Madut yaravuze ati nubwo dutsinze ariko habayeho icyo bita lack of support aravuze ati ntago rwose abanyasudani baje gushyigikira ikipe nta bafana bigeze baza benshi ati icyo kintu twizere ko mu minsi itaha mu mikino iri imbere mugomba kuzagikosora hanyuma rero iyi Sudani y'Epfo amakuru nayimenyeho Claude ni ikipe mu byukuri ifite abasore b'abahanga cyane sinzi niba nashobora kwihuta nkababwira muri amwe mu mazina vuga amazina rwose bafite umugabo witwa Johanna Paulinho akina muri ikipe ya Kasa yitwa Jamus Kasa nawe hagati aho ngone nibagiwe Kasa ku munsi w'ejo nawe yaje gusuhuza abakinnyi aranicara aganira na coach Jimmy Mulisa n'abatoza ba Sostene aganira na Richard Mugisha uhagarariye delegation vice president muri Ferwafa ushinzwe technique vice president wa kabiri ndetse na SG Kamarade baricaye baraganira ubwo ibyo byose bari kumubaza nk'umuntu bahanga kuri tele unafite abakinnyi benshi kuri Jamus ni ikipe ikomeye ifite abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu bafitemo rero uyu nguyu nari ntangiye nkubwira witwa Johanna Paulinho ni umusenta forward ni rutayizamu ni nawe wabafashije ubwo bajyaga muri CAF Confederations Cup igitego rwose cyabahaye qualification niyo bagitsinze ni umukinnyi wo kwitondera bakagira uwitwa Asir Thomas uyu nguyu afite imyaka 37 niwe bavuga ko ari most experienced niwe mukinnyi umaze igihe kirekire muri iyi kipe kubera ko yagezeho muri 2012 ariko bafite undi mugabo witwa Peter Chol ni box to box midfielder akina hagati mu kibuga akina muri Simba oya Peter Chol akina mu ikipe yitwa Katoro FC ni yangayi wabo ariko noneho bakagira rurangiza nawe ukina muri Jamus uyu niwe niteze ko ashobora kuzatuzengereza nitutamukontorora neza ni umwana w'imyaka 20 utozwa na Kasa nawe mu byukuri akaba yitwa Esbon Marish yego ateye ubwoba Esbon Marish ni umukinnyi wo kuzitondera ni ikipe rero ikina 4-3-2 urumva bajya gatatu bakinisha backs bakinisha abadefenseri batatu backs nyine gutyo ira system isanzwe 3-5-2 niko bakina ariko ni ikipe ikoresha ama wings bakoresha bafite impande zikomeye cyane mu byukuri bakagira n'abataka barebare cyane ubize kwanga muri Sudani y'Epfo mu byukuri ni igihugu kigira abantu barebare cyane n'injoro nari niboneye umuntu ufite metero
ebyiri na santimetero 25 n'umwe w'abantu baguye umuntu areshya metero 2 na santimetero 25 urareba ni nko kureba ikisi ni mu bicu imiryango myinshi ntago ayinyuramo yunamye biteye ubwoba pe. Rero icyo umuntu yaba avuze Claude abasore bari tayari, abayobozi ngira ngo hari interview ya Richard avuga ko ku ruhande rwabo biteguye ibyo abakinnyi babasaba babibahaye. Barareba abakinnyi abo twagiye dukubitana hano mu makoridoro, abo twagiye tuganira bari tayari. Ku munsi w'ejo yakoresheje inama kapiteni Muhire Kevin ndetse na kapiteni Niyomugabo Jean Claude, abasiniya babiri mu ikipe y'igihugu, bari kumwe na kocha Jimmy Mulisa bicaye ku meza yabo ku ruhande, ariho abaganiriza avuga ati nk'abakinnyi bakuru dukore dute tugiye ubona bariho bajya inama nyine y'uburyo bashobora kuzitwara neza kuri uyu mukino.